Nongeye kubaha ikaze mwese kuri Turi ku Rwanda Test Channel yacu iteka. Uyu munsi tugiye kureba uburyo bworoshye bwo guteka ifunguro rya mu gitondo rigizwe n'inyama n'amagi. Iri funguro rero turaza gukeneramo amagi, dukenere inyama zitogosheje, dukenere amavuta ya butter hamwe n'ibirungo bike n'umunyu. Reka tutange duteke ifunguro ryacu. Turafata butter tuyishyire ku ipanu twashize ku ziko, nimara kuyenga turaza kongeramo ibiyiko bibiri by'amavuta y'ubuto, ubundi tubireke biyenge neza. Mu gihe amavuta amaze kuyenga neza turaza kongeramo inyama zikasemo udupande duto cyane. Turaza kuzifata tuzigaragure neza kugira ngo zize gufata irangi. Turazigaragura igihe kingana n'iminota 2. Mu gihe tumaze kubona ko inyama zafashe irangi neza, mu gihe kingana n'iminota 2 turaza kongeramo amagi. Ngiye nakoresha amagi 5. Nawe rero ushobora gukoresha amagi ushaka bitewe n'uko mungana nyine. Ubwo rero umaze kongeramo ya magi, ndaza kongeramo n'umunyu hamwe n'ikirungo cya black pepper n'ikirungo cya red pepper. Utabifite nabwo nta kibazo, ariko ubifite nabwo biryoshya ifunguro. Tumaze kongeramo rero bya birungo n'umunyu, turaza kugenda tugaragura ku mweru w'igi kugira ngo umweru w'igi abe ariwo uza kubanza gushya mbere, ubundi nyuma uze kwita ugaragura na wa muhondo w'igi. Mwana rero ko ndi kugenda ngaragura ku ruhande ku mweru w'igi kugira ngo umweru w'igi ubanze ushye, ubundi nyuma tuze kurenzaho wa muhondo w'igi. Rero ifunguro ryacu turarigaragura neza, turireke rishye, tubiteke igihe kingana n'iminota 3. Turabiteka ku muriro mukeya kandi turakomeza tugaragura gake gake kugira ngo bitaza gushirira no gufata hasi. Mu gihe tumaze kubona ko umweru w'igi umaze gushya, nibwo turaza kurenza wa muhondo w'igi hejuru, nabwo turenzaho tugaragura. Ifunguro ryacu rero tumaze kurigaragura neza, ubona ko umweru w'igi wahiye hamwe n'umuhondo w'igi nawo wahiye. Turaza gufata tubyarire ku isahane, ubundi tubirishe umukati. Ndabashimiye abantu mwese rero mwakurikiye iyi video yacu. Bibutsa gukora subscribe no kanda ku nzogera kugira ngo video yose izaza mujye mu wa mbere mu kuyibona. Kandi nibutsa n'abantu batarakora subscribe bibuke gukora subscribe kuko ni inkunga yanyu ikomeye. Mugire umunsi mwiza, murakoze.